Omaysizmi? Omaysizlar. Bugungi savolimizni yaxshi ko'nikishni boshlash uchun biz psixologik ahvollarimizni qanday o'rtalashtirish qilamiz? O'rtalashtirib she'riyatlarga bu sayt analizga bo'ladi. Yil oldingi o'zingizga tushunib, bir-biringizga quvvat, energiya sho'ng'izlarga aytib Oran toprakları sınavı, oran sınavlar yani sevdiğim hakikatler boyunca yüzücü sınavlarga hazırlayın. Sonra oran toprakları kabarını aşağımız, yine kabulüne büyük sınavlar cevap veririz. Birbirimizi kesin şuradan bakırız. Men stop çıkmalarında isteyimiz, toktayız. Sıraqda oran toprakları bir kabarını aşağımız, sıraqda soğuklayıp sıraqda cevap veririz. Şansıma şuradan tutmayın. Şansıma sıraqda bırakta ne yaptı? Cevap verir. Al, yeni başlayız. Bir, iki, üç. Kımdan. Kımdan oldu. Ortadan da kımdan. Kes. Stop. Ayağımda. Kalksa oran toprakları kapatmak var. Ağustan olmuş baktı. Qanday aslida siz o'zingizni suvdan qo'rqmaysiz? Qanday siz o'zingizni suvdan qo'rqmaysiz? Javob beraman. Sho'rlik var qo'yamiz. O'ynab qo'yamiz. Bu zaman ya, жақсы келесіз, ары қарай жалғастырамыз, бәрі осы бетке. Шудан кейін естес. Стоп! Танысу, иә? Естес ашамады, соған да бұратын бір қалған. Дауыстамыз, бастамыз. Temperatura deganimiz ne? Temperatura degeniz ne? Temperatura degeniz ne baba? Yükleyin. Odamning densoqlig'in sovuq, Ko'maksizmi? shamg'ayib, dinini shamar. Sifatlarını yani şamal var. Şansı kilesi. Stop yapalım. Ya yavrular, siz şamal kilesi. Termometrdan qanday turlarini bilasiz? Termometrdan qanday turlarini bilasiz? Давай. Elektronda. Aha, ne diyeyim? Naqlatmadi. Infraktası. Meditsina. Ne diyeyim? Жақсы, сердце. Келесі, андай жасыз. Стоп! Нұрасы. Дауыста болсаңыз.
Dağıtsan olsa sıra. Adam dünyasının kalıptı. Temperatürası. 36. 36 aldı. Birisi. Stop. Son söyle. Өзінің бөлменің және ғимараттың сыртқы температураны көрсеткішіне қарап кестені түсіріңіз. Тез ya. Одан қалғанын сұрайық. Өзінің температурасы қанша екен? Өзінің температурасы 36. 36. Келесі. Бөлменің Бөлменің температурасы 20-25. Ал сыртқы ғимараттың 17. Bravo. Керемет. Жақсы. И тапсырмасына барлықтарыңыз жақсы дайындап қойсыздар. Яғни алдыңғы сабақта осы температура жайлы өте болады. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз дәптерлеріңізді ашып тасталайық. Энергия түрлері және көздері. Энергия түрлері және көздері. Энергия түрлері және көздері. Энергия түрлері және көздері. Maqsadi energiya turbini oshiradi, temperatura va жылу energiyasini oshiradi, termometrda bayonlovchi temperaturani o'lchaydi. Songa qadar energiya misra aylangan misollar misli keltiradi. Endi bolalar suratga ne bo'lib chiqdi? Bunda yani bu bizim taqdirimiz turmi? Ya'ni bugungi bizning taqdirimiz bu energiya turi bo'lgan. Yo'q, energiya qanday turli bilasiz? Yer energiyasi bor, havo energiyasi bor. Yer energiyasi xususan qanday energiya bor? Suvdan biz suvdan energiya olamiz. Songa qadar tasvirlarda energiyasini mümkün olsuz birisi durup mümkün birisi olsa olacak. Yine jet enerjisi konumuzun göstergesi bu arada. Bu jet enerjisi konumuzda jet enerjisi mekanikal enerjiye verildiğini kodları tabanı. O özünden özünün artık çıkarı var. Sonuna kadar onun kimşikleri var. Jet enerjisi kimşikleri bize o türlü çalışamayız. Sebebi o özü şuur. Sonuna kadar bize jet enerjisi neye varası olmalı? Yani o avarayla varası olmalı. Şey bulmasa mı isteydi? Ayrılmaz yani bulmazsa bulmayı. Ama artık şunu isteyip o Allah'a gözün ziyanlı gazların ismini çıkarmayı. O şey enerjisinin artık şekilde tümsükleri. Gerisi bizi kız enerjisiyle. Çünkü bağlar biz enerjiye neyden alamız? Жылулықта қайдан аламыз? Жарықты қайдан аламыз? Дүниеден. Жалпы күн энергиясы бізде дүние жүзіндегі аса ірі күн энергиясы Калифорния шөлдерінен салынған. Ол 2000 үйдің энергия қажеттілігін іске алады келіп, толықтай қамтамасыз ете алады. Келесі, бізде су энергиясы. Су энергиясы ол яғни бөгет салу арқылы немесе бөгетсіз ағын судан естиді энергиясын суретке назар аударсаңыздар, қараңыздар, ағып жатқан не? Су, иә, бөгет арқылы яғни сақтам ағып жатыр, иә. Бұдан яғни не алады екенбіз? Энергиясы алады екенбіз. Оны да ол атмосфераға зиянды заттарын істейді, шығармайды, иә, жет энергиясы. Сонымен қатар бірақ та оның да кемшіліктері бар. Ол баланы өсімдік және жануарлар әлемін істейді, су басуы әбден мүмкін. Соның есебінен қандай оның жаңағы кемшіліктері мүмкін? Жануарлар болуы мүмкін, иә, балықтарға да өздері зиянын тигізуі. Ал артықшылығы, яғни оның қолын істелмейді, сарқылмай сонымен қатар үнемі қалыпта келіп отырады. Сарқылмай деген яғни ол таусылмайды. Жақсы. Бұл бізде энергия түрлері. Келесі тапсырмаларды кезек берсек, бірінші бізде
ел энергиясы кемшіліктері өте көп делінген. Ол түнде жұмыс жасамайды, өте шулы. Ол сонымен қатар жануарлармен өсімдіктерге өте әсіресе құстарға зардабын тигізуі мүмкін. Жел қондырғылар мысалы өте қатты жұмыс жасап тұрғанда. Бұдан су энергиясының зардаптарындағы далалар мен өсімдіктерді су басып кетуі мүмкін. Бұдан мысалы қаншама жануарларға, балықтарға өте зардаптар мүмкіндіктері мысалы болашақта сіздер мысалы күн энергиясына немесе су энергиясына қандай мысалы қолданбалар жасап аласыздар? Ал күннің соңы мысалы арасында видео болса, видеоны тыңдап, сол видеоның жаңағы қандай мысалы сол видеоға жаңағы қысқаша мәлімет беретін ал сканерларыңызды ашамыз, сканер жасау арқылы сұрақтарыңызға жауап беріңіздер. Орындаймыз сразу берді, дәптерлеріңізді орындаймыз. Дәптеріңізді ашып тез орындаймыз.
Al endi yo'q tasmasi bo'yicha savolimizga javob bersangiz. Aytmaysiz-ku, ya? Al boshlash bu. Davosdan o'qib, hamdasini berdi. Birinchi dasturga berilgan maktab bo'yicha shartlarga javob berildi. Ikki shumshuk qurilishda shumus istaydi. Ular ikkinchi qavatda ko'pirish topshirdi. Biri 10 soatda ko'pirish aparsa, ikkinchi tek 2 kun aparadi. Qay shumusning energiyasi ko'p? Qay shumushi ko'p shumus istay oladi? Birinchisinin energiyasi ko'p. Al ikkinchisining energiyasi az. Sebebi ol birinchisi tamoqdan oldi, al ikkinchi tamoqdan yo'q. Ya'ni tamoqdan olgan sebebi ne? Energiya jo'naydi. Energiya jo'naydi. Ayolım. Qanday taqsimlar? Bitta taqsimlarga ko'ra videoda energiyani ishlayapti. Kunning energiyasi, sutning energiyasi, shuningdek yer energiyasi. Ulardan biz yalnız energiya hisoblaymiz. kelesi Yer energiyasi var, sutlari, kemishliklari, yer energiyasi chiqargan kelesi кезек bizga uchinchi taqsimlar bu bizga tajriba bo'lib qoladi. Tajriba zamonda biz har qaysimiz berilgan insultga shu tajriba orqali o'zimizni tajribalarimizni jasab, ya'ni tushunib berasizga. Kitoblarimizni tushunayotganimizda не ko'rdingiz tajribada? Sovuq, Odan keyin жарық, biz shu men jarliqni nega olamiz? energiya. Qanday energiyadan olamiz? Qo'yin energiyasidan olamiz. Jarliqni kelasi. Mene. Enerji alıyoruz ya. Nasıl biliyorsun? Kim жирmiş paralar? Men. Yani biz ne istedik? Şarkın. Yani şarkın şimdi ne oldu? Allah Allah. Yani şarkın yerini şarkın. Bu işte kadar enerji. Enerjisi bu tabanı. Şarkısı bağlar. Енді соңғы кезде бізде кері байланыс болып табылады. Яғни біз шамшырақ әдісі арқылы бүгінгі сабақтарымыздан алып өздеріңіздің әскерлеріңізді сонымен қатар қандай энергия түрлеріңізбен танысыңыздар, қандай энергия жақсы біліңіздер, секілдерді жазып шамшырақ әдісіне не істейміз? Кездесеміз, алып тесіп алсаңыз. Кездесеміз.
Tasdingizlarmi? Rahmet baliqlaringizga, baliqlaringiz belsengizni tanishtingizlar. Ya'ni biz qanday energiya tanishsak? Qanday energiya? Energiya. Yaxshi. Yeni topshirma yer energiyasini qo'ndirsin, maketini jasad keladi. Yaxshi, rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.